ale ti mai me ngo zo na tem ka dong thina chu chu hei som vel ka list chua ka WhatsApp atang te po call te po te YouTube ba kon comment te po om je ba chung zinga lang sar zual then khat te thi ding le vei a thotin ding le matang mo vei le matang mo thotin enge effect atia chu effect hi chin hi nei the ya pakhat na chuan ding le matang a thot chuan aka vei do na vei le matang a thot chuan aka ding le mai do na chu mi lo chu effect dang ani ta ni long range cha hian long range ken lo wa chuan ding le ve kal don ni mai long range cha chuan ka ta thi ve la matanga thot chuan amu hi ergan mu hi ten jang ti zonga firani wangin thi in hetia chem chuan amu hi akal ding mai ba ka niam dona chu diang che in tiền ông ta việc ta hết làm trong cái thi thuật chuan thi hiện trôi boka ô thì hiện là trôi đó là gì chứ panina angle chukka le chauka anh ta làm na chukka le chauka chu ai nang che che Munda chu munda na 20 meter ice scope below zero ta 20 meter degree somli panga le 20 meter degree somli panga chu le chawa a chuk le chau chu ngai nga a phei kha ete ga sayang zo he tiang dik dewa ni nga zero kha chau le chuka aka patang le hit na va ai ta đi soi phía thui lúc tục là bằng hay mi nó bắt quay ăn tập kia tắm đậu xây soi tổ rô mà đi ama ra chú ni mà sẽ adis tên là zirin effect chin lâu này đó ta anh tên là degree somli panga mà degree somnga meter somni che amo heta instead là apollo zero ta la zero na chen chia kha degree somnga a ikapa ni pon akap kha asang de chu ma chon hot an dar ngai chu tiang chi in chuka po tin chuk le chau kha a effect zat kha ai ang che zel a degree angle in zata a distance in angani pok chuan aba usel bel du kon de che kan zot belang pam zo hian akap adang dei zel abigin scuba le compressor bang hawa khan adang lam du bi kani achan chu kan pama alo lung khan le tiang air pressure aran nal tu ka khami valve na ai chut khon voi khat na hi atlang pui thuin voi khat voi hina be he asudua abigin regulator bang lo hawa le regulator man tlom ho manga hin am du bi ka ka chu ani dan tu re ga ni han pam hawa chon om lu tuk lo banga kan pam chuk chuka air sak ko kan pam ni chon om tho ka chu eng ma boi nam lo voi ni ka than ka pula adik le kha me angle effect hi anti le a ni chirak seng che kha chuk chau phei ka kha ai ta zola kan zero dik chuk chau ma sela chu chon cha nei ta ni lấy hiểm na anh đi roll in anh vét chia rồi đấy ba cái ông ta đi anh làm thấy không thì hiện rồi cái gì cái gì mà cái nó sẽ phía trước ai su anh đi chết trong là mà sẽ ăn thọ trên đá này cần xây phiền thì hiện là người ta cần đinh na in zone chết tiền ăn mấy mấy à in sáng được thì cũng sáng được bao lâu ta sẽ là abu là đinh là hai giờ giao coverage style là mo kami ngai chết khá à chung trang hiện trên chỉ là thì hiện
a toy de je ni le hip na mai ba ka hemi effect hi ani thin ani o samjong in he point topic se de wina thei amer chu khami bi ka chonin mani se thiam mai tur ti me adang lam ngai ngai ni soi fi thiam ba har be an khet thiam bio de ron to te se ga du sia BC versus ballistic coefficient sang nge oi digit tha athat na lo ve ya oi digit na na chuan in energy rate te tlai min nga amara chu antina BC sang jok chuan antina mai mai 177 slug abigin 20 grain hawa mo 16 grain mo khalo mangtai la fps zakoin kapila 18 grain pellets kha fps zakoin kapila kan zero na distance point ang chia sela point blank ka chuanin ni akap te point ang ani mai the tin antenna na 18 grain ka time fps ka suppose some thum palo ni selo sang jok po ni se point blank ka chuan an power po 18 grain ka sang mai the metar sop thum somni china chuan slak kha ka to zo don tha achan chu abc sa zo ka wangin a speed kha a hlau har bi ga ni pele chau ka chuanin drug stabilizer ni me ba ka abc niam zo ka kha wang khan fps a ka thlo cha zo ka atlak niam cha ka chu wang chuan metar som saria chuan atira kan zero na in ang chia fps point ang chia kan set si ka pellets kha adok tam jok to chu wan chuan kha chu du than tu kha chu nang ma ni thu ni se chu dang lam na nia bc sang a thazel hemi rifle ang chia na po ni se a bc sang hi long distance ka na chuan a thazok ti na ni long range ka nan mo 177 versus 22 a power a fpe hi a foot pound of energy hi amazela inang chia sela point blank in khong kap na zo kan tia peles pa nga kan man chuan sem khan stuck po ni se tu a kap na zo tho don ni asan chu caliber lian ni tlang pu thuin abc sang zo to tlang pu ya amaras to na just stuck ta ran chok to a 25 stuck high power in antenna 40 grain stuck high power te kha abc lo sang ko jok ta khatianga to thran ni sela chu tiang ni lawa hemi tinglaya kan hu tlang lo na chuan tu kha akap na zo tho ni lapo ke ji khat nge ri thir ke ji khat an tia thir ke ji khat an ti thina ni a ke ji ka chu ang che ama to thir kha ri jok tho ni khatiang deuh khan Amazon of energy ya food power kan ang che ma se tu kha kap na zo kan ni ffp versus sfp antia ffp a thazo ka ni o samjo gi no mizo ajan kan thiam lawa ffp le sfp hi in advantage an nei ve ya ffp a chon o sama kan zoom pon kan adik veka amara chu sfp hi thamdeu na nei ve le ta a chu distance hi a power ke antenna na 10x la ta se ram collaborate hi 20x a lo mong telescope zoom thu de mo antenna na asan chu 10 le 20 kan man na chan chu soi fi anom nan ti me nia tengai 20 power chu kan bulu tuk lo ta tamzo khi chuan ni 20 power kan lo kap ta kha 6 mil lo ta ni chu adik taka chuan a value dik taka kan chut chuan sem duran ta ka 3.25 million to 7 anta kami kan sem le khan or samjo 0.5 ani chu chan ve kan bum mokang chu mi ni chuan 20 power kan ka 6 mil kha a value dik taka chuan 3.25 mil chau tin anta long range cha khan kami kan zoom zir khan a hol tur kha azim pha ta amar chu chut wal ta kan thiam lo ta me zo chu tam zo ka calculator ta rem lo ti do kha chu bon chuan aw samjong in ffp le mai tur ni aw sam dimengo chuan fpe versus fps enge dalam na entile chu thina a om ve tho foot pound of energy versus feet per second ti ania fpe chu at den na zong asila ka na zong kha ani ta fps chu a thlo chak zong kha ni mai ta sila then khata antenna na a chia ka ta lo ke en lo chon ka calculate chok lo chon to 8
8.7 grade ho 17 soi ta la zare somruk fps ter advertisement ni px te po tu zare somruk fps tu san bel ne 17 a chon amar chu ka 8.4 te 8.7 grade ter mang ta 10 grade kan man chon 10.34 grade me kan man chon zasari sobre zasari sob ko vel ta at ka hina dro mel big ta amar cha foot power of energy ka chun amre a point in chete so de thlau be de wa chu chu ni mai ta fps chu feet per second a thaw chak zo tina fpe chu a foot power of energy at ka nan zo ni chu abaden nan zo sina ni chu mana kan ffp ni lo discovery hu yang ji aoe scope te kai mang ve thina I heri zel tho sia a point of impact ka dang ve lo mi an dia dang te reng mai om je chu ta khanin anti dan thin dik tak kha chu da china ka soyang de khan I ascope kan hera zira po wara zir khan a value kha dalam da kha calculate ka ti thina ka zia ka zela ama ra chu an no me la wang le kai ni rama kan share kop thiam dan te na atlin lo wangin I all samsung in ke ma in idea ka dia ha ka mang ta a effective kop me metar som ti pakhat ti vel yes som ti panga vel ka zero tla puita som ti le ni kata he khami ka zero kha power number 8 atanga 9 in kar vel ka mang tlang puita achina chon 10 te ka manga achan chu 10 kha achina is ko phang chon in power 16 te lo nia 3 to 16 te 3 to 12 te ta kha chu dalam ta 3 to 12 ti ang ti chon power 9 ma power 8 ma khanin an thu value dik tak kha aran om ta chon power 3 to 16 ti ang chi te 20 ang chu te na kha ran thi ta thu MOA dik tak khamo thu mil dik tak kha MOA scope ni chon thu MOA ni mai ta mi re ni chon khami mil khan ni le mai ta chu khami chu du a boi thla wangin te na ka da ta chon 20 a ka 0 ta 10 malam pang zong kha hemi a power malam pang khan khoi china nge ai 0 to ya ka chin che ta ente na power 10 na 20 meter a 0 chon 20 meter ai nai zong chu power 5 a ka her bop ta ka pa alo 0 lo chon power 6 a ka hera ka pa 0 lo chon a 0 na ke me ta chon power te khang ka tia eta yet nai te antenna na ram kal ta pe chon ko ma te kan kal ta mu thu do ta kha teng khan power 3 te hol her pop la a 0 dik thabang meter som velek kha meter a kha kha chu khami ka zon ve ngai ta ka se khan ten kan se boy de le ka asam soi fi ka tum sia toy te soi ka tum bok sia har reu be soi fi chon meter som te ka 0 a te la lo ni chon 12 khan meter exact theng ya 0 the te ka zoom khan ami a value ka dalam zela wangin hadu theng boka 0 am the 12 khan meter som nga theng ka lo kap ta kha khan dik chat chatin som nga theng kha akap the acha chon chete niam mo alo om thawang amar chu ka power 12 ka da chuan meter som nga chin ka kap the ti ang chi te kha ka chin che ta ka tha thiam thaw chu ne chuan a power ai sa ne chuan kan zoom le chuan meter som ru som sri thleng ti ang chi te ha te khan ka thlia sang ta chuan scope dal ngai lo hold over hop ngai si lo khanin khami a zoom power tang khanin SFP a chuan ka zoom a zir khan distance chum za chin chu te a ka dik che lo de pon chete dia mo chete sa ka mo ngai dam chin kha om ta kha ka zong suak sa ve ta tira chuan range finder ri ka range ta then meter som ngai ni chuan power 12 da 0 pop meter som ni chuan power 3 a power 4 a mo kan da ka pop the ti khan power 60 la te meter som sri 0 le chia ami bang zong ka chu kan hold over to me ya chu tiangin mitam zo ken 3 to 9 power ta kan lo mang ta chu ting che zon apply thi thau ta power 9 khan khoi chen nge a 0 a power 5 khan khoi chen nge 0 power 3 khan khoi chen nge 0 ti ta kha zon ve mai tur ne all sam ma chu tiang kan zong pe lo ni chuan power kan hu fi theina tam lai bera khan da popila azum ko khoi to le bila chuan infinity da to bila parallax kha hot over char mai to ni
an to nai ni chu hot an dar mai tur ni mai a ti khan khami te kha I riat chuan rang deuin power scope thai ti mai deng scope man to SFP scope man to tha sang FFP kher ngai lo khan SFP te man lo pho khan a hol zung the rang deuh khan zoom ngai lo te mo achunga her ngai lo khan rang deuin a man theita khami te kha ma ni in zir pe chuan no em ta ti ve chin maro in ai ol samang scope man tlon man pon tu de chuan dik deuin ati zung the ni ani ta ga chuan dai kwal hi accurate view ma se among e ma kan en wanga ka than chuan a distance to ri kan ring ve the me kha ta khan kan het pa power zoom kha a zoom na te kha chu tarang khanin experience ka ta mangai ni me hol samjong in chuan all sam deuin dik deuin SFP mangamo AOE scope khamin an hiam ho mangpo khanin diklo to kina ka chak ve the thowa dal kha ngai lo khan mo ami azu ma tang khan chu de chu re me tan karan soi ve me chu mania me no zo nu lu ga hian kem kan la ka soi fi to lo te pom do na ma chu du ton hei topic than chau kon kan la sia monga a har sa lo ni tutorial de nak ang chi type hi da zeu tôi la thang tip siwa thì khan zo na kan de ang ti te po ron se ula kan in chang chang don ne kan thre da ri share te no ma kan thre fu che lo de mo kan thre da le ang no pon in soi share vak lawin tu de jok chon ni em tu de jok chon de la tu de chon ol sam jo ke cha tu de chon ka ti thina ti ang ti te kha han in pe le khan kan tang hawanga mi dang tan mal som na lo mai ti kha an soi tel du ni chu